حضرت آدم علیہ السلام سانی ترے حد وور گوس توب تاچ نبی نک نک گاش آو صبح رات گئی صبح پھول گاش آو نک نک گاش آو آدم از گو توب قبول امی ساتھ کرو نیران دبن کریمہ توب کرتم قبول بپارائی شکران جز رکھو نماز تائیدارس کیا جس رب العالمین دبنس یم گئی سرکان نماز دبر کریمہ یم کیا دبنس یم چاہی آدم سن یادگار آدم بجائی زرکان میں دبنس آدم چاہ بجت زرکان شکران جو مگر یاد ہوائی کا مدستان یادگار یور کن عرض حضرت محمد دبن بار خدایو آنا شمی چاد بسل یادگار یوس میون امتی یم زرکان پر نماز تیمیس کوتا ثواب کس دی انشاءاللہ پڑھواتی دبن تیمیس کوتا ثواب ونٹاچ نبیو چانس امتی اس لگن 5 منٹ 10 منٹ پڑھنار مگر نبی ثواب چھیا پتہ کوتا دبن کوتا ثواب دبن یہ حضرت آدم 3.5 ورین وقت ثواب یہ حضرت آدم 3.5 ورین وقت ثواب کتا خوش قسمت انتیم یہ وین پڑھن چھے کیا پڑھن کس یہ فجر رٹن دبن نبی رٹن دبن بار خدایو ونی کیا دبن ون گئی زہر 4 رکاز زہر گئی یم 3 ونا کن یم تھو بیسا نا یل تو ساری چھو ات پر موت ات سۭتۍ موت چھُ برابر تہِ اسہِ ما چھُ پڑنی یہ واز چھُ کمٕے پہن چلان اصلی چھُ واز کٔژ وۄنۍ کۄس آیہِ مگر کۄس تائیدارن ووننس میانہِ خۄدایو یم کم 4 رکعت دوٚپُن ییٚلہِ ابراہیٖم سا حُکم آے ابراہیٖم کر سا قربان محبوبہ یل پٹ کرن اسماعیل پاول پتھر شراک لجنس ہیت نے شراکی پولر میں کر حکم چند مزنو تم یل پٹکاو کھولنا کیا گو مزبیا اسماعیل ہوتن حسن ابراہیم نے وچ نچوئی بچو ایمیاس کوریران تو پڑھائی 4 رکعت نماز میں تمیس ابراہیم سپاچت 4 رکعت نماز قیامت استان تھوئی یادگار دپن بار خدایا یس میون امتی ان زہرن پر 4 رکعت نماز تمس کوتا ثواب دپن یہ حضرت ابراہیم اسماعیل قربان کرنا ثواب بے ضمیرو بے ضمیرو یہ منی زہر تی قضوی گزر دیکھو امتی محمد یک ناو کرد خراب بوز چھس کچھ آئی آج کچھ سڑی نماز مغرب کس سبحان اللہ بیدار چھو رب العالمین من زہر دیس دپن میانی محبوب ون کت ون گئی نماز اثر 4 رکعت دپن کریمہ یہ نماز اثر کیا دپن میون پیغمبر حضرت عزیر علیہ یوس اکہ دو وات پکان امس پے کس اونٹس کن نظر
دپن قریبا یہ امس کن وچت اس مارن سہ کت زندہ گھان یہ گو پیغمبرس دلس من دس میان نبی یل حضرت عزیرس گو یہ خیال امی سات دتس موت کیا دتس مگر ہتس وریس کتس کالس یل 7 وری گو مکمل حضرت عزیر کور بی یہ قرآن تہ ونان حضرت عزیر علیہ السلام تو عزیر سہ کتس کالس اوسک شنگت کتس کالس حضرت عزیر دوٚپُکھ ژٕ کۭتِس کالس دوٚپنکھ یا تو أکِس دۄہس یا تو أڑِس دۄہس عزیر نا 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 ہتس ؤریس اوسُکھ شنگِتھ فرمانس نبی یُس چون اُمتی 4 رکعت پرِ نماز یہ حضرت عزیرس ثواب تیوٗتاہ چٲنِس اُمتیس ثواب اتہِ ژٔرے نمازِ مکرو دپن تاجدار رٹو رٹو یہ گئی نماز مگر کچ دپن بار خدا اوتانے ستو ژورے ون کیاز تریم کمس 3 دپن میان نبی میون پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام 40 ورین بیمار کتس کالس 40 وری گئی مکمل حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نش آزاد یلی ٹھیک گو ام کور ارادہ دپو ربا بہ پڑھے شکران 4 رکعت نماز کس پڑھا دپن بار خدایا یل 4 کو 3 دپ ڈاٹ نبی امی ہتوی تیوتا ودن یوسی نماز من تیوتا ودن 4 کرن ارار مگر یل 3 رکعت پجن یہ وچوی 3 پر تھود مگر ودن پیو پتھر ودن پیو پتھر تھود حقن وجہ آ جوانو چے کٹن ہوش اوسی موجود چگد پاچی گسن برداشت نماز قضا کر شاہی جیلانن فرمو دستگیریو پنس پانس مخدومی دستگیری ونن والو دستگیر صاحبن فرمو بے نماز گژھِ نہٕ کرُن مسلمانن ہٕنٛدِس قبرستانس منٛز دفن بے نمازو ژٕ چھُکھ گام کِس گامس بے برکت کران زمینو دپن فاروق اعظمس اے عمر بہا دمے دل واپس مگر بہ زمین ژالے نہٕ بے نمازن سان سُربان تاجدار سو دپن رب میانہ نبی یہ وچوی 4 رکعت خاطر تھود مگر یہ گئی نہ تھودی یہ پیوی پتھر دب یسایو حضرت ایوب علیہ السلام یوتا ودت نو پتھر بیا پتھر بیا پڑھ 3 رکعت نماز رب چھی دپن چانیم قیامتس تان تھوک یادگار آج نبی یہ چھ امت خاطر 3 رکعت نماز تاجدارو نو وننس ہاں میان خدایو تاجدارو نو وننس مار خدایو یس میون امتی 3 رکعت پریشان تیمس کوتا ثواب دپن یہ میانس پیغمبرس حضرت ایوبس علیہ السلام دادس مز 40 ورین صبر کرنا ثواب
والا یم ژھانڈوک یم جوان ہو یمو چھُ آسان ڈرگسس من شامنس پیمٕتۍ گندٕ نالین منٛز ہو یمو چھِ شام بٲگۍ آسان ہو درندو معافیا دیزو میرو مشکل گژھو یمنو چھُ گٔمٕتۍ واشی جانوار یمو ژوٚنوٕ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تروٗر کُنہِ گلی منٛز نیرنس رحم کر میانہِ خۄدایا ییٚلہِ ژٕ جوانو پان اوسُکھ واشی جانوار چانہِ گریُک ماحولٕے بنیو یِہوٚے تیٚلہِ ما ژلہو کٔشیٖرِ ہٕنٛز میٲنۍ بیٚنہِ بِہٲرِ سۭتۍ یہِ درٛاو نوٚن معٲفی دیٖزیو مےٚ درٛاو نوٚن تے بِہٲرِو سانیو گرو اَسے کوٗر تھٲو گرِ بِہٲرۍ آسان رٲچھ ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان کتھ ماحولس منٛز معٲفی دیٖزیو اسلامُک ناو کوٚر خراب چھِ بٲیِس آسان خانٛدر کٔمِس اگر مےٚ اپُز ووٚن میانہِ کُن چھُ واللہ امام صٲبس پٮ۪ٹھ شروٗعات انٛدس تانۍ ہوٚتھ انٛدس تانۍ مےٚ تُلِو تھوٚد مےٚ کٔڑِو دکہٕ دِوان نیبر اگر بہٕ غلط ونہٕ تصرُف تہِ چھُم نہٕ کھڑان تصرُف گژھان چھُم نہٕ معٲفی دیٖزیو کتھ قومس منٛز چھُکھ روزان ییٚتہِ چھُ سہل میون اگر غلط ون تھوٚد ؤتھۍ زِ ژےٚ ووٚنُتھ غلط بٲیِس آسان خانٛدر کٔمِس ہو یہِ اوس أمۍ سٕنٛز نالس کرٕنۍ ٹھپہٕ لتہٕ مٔڈ ٲس أمۍ مہرازس کرٕنۍ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس سان چھُ آسان مہراز نا شاش بشاش کیٛاہ چھِ ونان تتھ اچکن لٲگِتھ تہٕ بے ضمیٖر مہرازا بیٚنہِ چھس آسان برٛونٛٹھ کَنۍ ڈِسکو کران مس یلہٕ تہٕ بیٛاکھ بوے چھُ ویٖڈیو آسان تُلان رحم کر خۄدایا تتھ تہِ گژھِ تتھ خانس منٛز اوسُس وُنہِ ویرناگ تتہِ تہِ اوسُس یہِ کتھ ونان بہٕ اوسُس امام صٲب ژٕ تہِ حظ بوٗزِ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ اوسُس اوترٕ أکِس جایہِ واز پرنہِ خانٛدر اوس لڑکس اوس اللہ گواہ خانٛدر اوس 1 بجہِ تانۍ وٲتۍ مےٚ بستہٕ پانس واز پٔرۍ مینٛگہٕ پھل لایَم راتس چھُس 1 بجہِ تانۍ تہٕ بہٕ چھُس ہر کُنہِ چاے چٮ۪وان تہٕ نیبرٕ اوس تمبکھ نارِ ہُنٛد بوٗچھار مےٚ کیٛاہ یہِ کیٛاہ گوٚو دوٚپُکھ أمِس حظ ونیوس یہِ حظ یِمن بڑٕ زنانٕے أمۍ دوٚپ مےٚ چھِ أمِس دَشہِ گٔنٛجمٕژ یہِ چھُ مٔنٛگۍ ووٚنمُت خۄدایس مےٚ حظ تمہُک چھُم اولاد وۄنۍ مےٚ دوٚپ کمٕے گٮ۪وَن بہٕ 5-10 ونس معٲفی دیٖزیو ییٚتہِ سانٮ۪ن گرن منٛز أسۍ کیٛاہ کرو استغفر اللہ أسۍ چھِ جٔنٛدرٕکۍ پٲٹھۍ کلن اسناوان ییٚتہِ بیٚیِس کرِ مخالفت ؤنِو پزِ دِل چھُ ییٚمے گامہٕ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ شروٗع اسہِ کیٛاہ لُکن پامدی چھا کانٛہہ ہتہٕ منٛز اگر اوس اکھ گرا مگر چھا سانٮ۪ن خانٛدرن منٛز أمۍ سٕنٛدۍ مہراز سٕنٛدۍ بیٚنہِ ڈِسکو کران تتھ گرس گژھِ برکت بس تِمے تھٲیہُکھ زِٹھۍ مسجد اسہِ کتہِ چھُ ہُتھ سۭتۍ اسہِ چھُ رۄپین سۭتۍ معٲفی دیٖزیو تتھ گامس نہ کٔرِو برکت رۄب العالمیٖن تُہۍ چھُوا یہِ ارادٕ ہٮ۪تھ کران شبِ معراجس منٛز یہِ مسجد تھاوُن گواہ خانٛدرن پٮ۪ٹھ گٮ۪وُن نہٕ کینٛہہ مےٚ باسان اتہِ کوٚر تِمو یِمو مۄکلٲومٕتۍ خانٛدر کٔرِتھ 2 نفر کوٚر یہِ کیٛاہ فٲیدٕ پوٚز چھا نہ یِم چیٖز چھِ امہِ سۭتۍ گامٕچ رونق بڑان اوے وٕچھو نکاح ییٚلہِ کران چھِنہ أسۍ چھِنہ تُہۍ کیٛاہ ونو أسۍ ییٚلہِ نکاح کران بہٕ ییٚلہِ بیٚنہِ کرِ أسۍ چھِنہ معلوٗم کرنہِ گژھان تِم کِنۍ عٲلِم فرمان اگر آسہِ کرُن معلوٗم تِم گرٕ وٲلۍ تتھ گامس گٔژھِو تتہِ ترٲیزیو مسجد درواز یلہٕ اگر مسجد ٲسٕکھ آباد تیٚلہِ کٔرزیو گامس منٛز نکاح اگر یِم نماز ٲسۍ پران تیٚلہِ کٔرزیو نکاح اگر یِمن دۄشوٕنی ٲسۍ فیل تیٚلہِ کٔرزیو نہٕ کورِ اتھ گامس منٛز نکاح اسلام چھُ کرو انشاءاللہ کوٗشش نہ یِمو بد رٮ۪واجو ژٕ کوٗتاہ چھُکھ گۄناہ مول تہِ گۄناہ گار بوٚڑ مہرازس فرمو نبی رحمت النکاح نصف الایمان دوٚپُن ییٚمہِ نکاح چھُ گژھُن نصف ایمان چھُس کران عطا پروردگار ییٚلہِ ہپٲرۍ گٮ۪وان بوٚد سُہ چھُ مۄکلان اپٲری حساب أتی ختم گرٕ خٲطرٕ نہٕ ارادٕ کٔرِو بایو تُہۍ چھِو ذمہٕ دار تُہۍ ہیٚیِو نہ بہر پروردگار اختصار سانٕے مےٚ ووت ٹایم گوٚو زیادٕ بہٕ کوٚت ووتُس نمازِ دوٚپُنکھ محبوبہ یُس پرِ 3 رکٲژ تٔمِس حضرت ایوب سُنٛد یِم آسہٕ 4 رکٲژ نماز فرمووُس یورٕ میٲنۍ نبیَن
دپنس خدایا ہون طرف دت میانہ طرف دکھا تنے ونو سبحان اللہ حضورن فرموز میانہ خدایا ون دکھ میانہ طرف دپنس نبی چانہ طرف گئی عشاء نماز دپن خدایا یمن کوتا ثواب کت ونو یل گھر گژھِ لڑٲے بٲژن سۄ کر گژھِ آز ونہو رازٕچ کتھ سۄ کر گژھِ ییٚلہِ گرس منٛز فِتنہٕ وتھِ سۄ کر وتھن اگر لڑٲے گژھِ سۄ دِ کھۄپھ تنن بٲژن دۄن لڑٲے سۄ دِ کھۄپھ تنن کینٛہہ ڈرامہ آسہِ وٕچھُن سُہ کر وٕچھن نماز چھِ عام گژھان کھۄپھ تنن یہِ چھو پاے کیازِ ؤلِو بوٗزِو کیازِ دپن حضورن فرمو میانہ طرف دِ کیژا رۄبن دوٚپنس چانہِ طرفہٕ گٔے عشاء خدایا اتھ کوٗتاہ ثواب دوٚپنس محبوب فجر نماز پرن آدمہٕ سُنٛد ثواب ظہر پرن ابراہیم صاحب عصر پرن عزیر سُنٛد ثواب مغرب پرن ایوب سُنٛد مگر ییٚلہِ عشاء پرن یِمو نیوٗ پانس سۭتۍ محمد رسول اللہ اوے دپن شیطانہ ول ہُمن ہُنٛد چھُ سہلٕے فتنہٕ دِمکھ کھۄپھ تنن یِم گژھن نہٕ کھۄفتن نماز پرٕنۍ پڑوے أزکہِ پھِرِ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنو آز نارس گلزار اللہ پاک تھنو صحت و سلام صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم